tukaye kubahereza kandi ubwo kire DM Swaga Wankole Media tujyaho mu rurembo rwambarara kandi tongera kuhereza tukushaba ngo wowe wasubscribingire sharinga utakasubscribingire subscribinga tubase gukora family mpango kandi gumire Yankole Media kugira ngo kintu tubase kukitambuza umuhozi Julius umweshongozi wanyu akagwara covid kandi tumanyira mu weekend wire turi busy up and down kugira ngo twereze amakuru ago akwaga kashozi umwana we apostiye ya WhatsApp akajya ati muzeyi nkushabira basa kukira covid kandi ugu numana umweshongozi rurangano mununga keshongore kibari yatera ainege shongora katama katandika kare rukumo runana in fact kwesho rukumo gwenda nka zingahe rukumo gwenda nka kankaga koza abantu nibajanga bakakurana bahuranye zikiye yira kunkabinje nibamanyira umujyebe geshongore bisa akazi no kweshongora fact akeshongora takagiye no mu bariya konka covid yijire yamukwata kandi umwana we yabe naje ati mzeyi wanje ninkushabira kandi tukareba hisho wati Paulo no mweshongozi rangano go buko wahati ubugeshongore ryati ningashe ryaravu tukareba ishe korone kamutwara so nurango n'ikintu kibi mununga no kongera kushaba kandi tukongera kushomesa kusensitizing abantu kugira ngo basanitizing kandi kutambura mununga mu kwesasire so kena bagwire muhoza gwire Paulo isheka mutwara so noreba nembera mununga mwongeye kushabira muhozi Julius mumwe n'abakunda nyuzikiye n'abakumukunda ko muntu korone base kukira kandi base kugenda kandi Wankole Media turokwereza so mushabire muhozi Julius batereke jongoro kasaka abana ni mukamanya abana n'ebiconco arebinde byinji so mwongere kumushabira ahandi nasikara ndi DM Swaga musharinga cyane musharinga Yankole Media byo base kumukikaho downloading videos muzitambuze. God bless.